Greetings to all Belren audience or listeners. Ninga zina ndife Makulan Simon. Musi ndi kuita master's degree yanga in research psychology. Ndo sesanga manda ka intimate partner violence, the experiences of women sesanga manda ka utambuzo habo. So because now we are on Women's Month, Rwanda ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ri sedze nga maanḓa kha u tambudzwa ha vhafumakadzi nga maanḓa vha tshi khou tambudzwa nga vhafuna wavho. And u tshi khou tou sedza intimate partner violence arali u tshi khou tou ṱalusa ndi hezwi zwine u ya nga call na AWO ndi u violate dzi human rights dza muthu wa mufumakadzi. Ndi u tambudziwa hafho nga nḓila yo fhambananaho. Ndi hafho hune wa wana uri zwezwi muthu a tshi khou tambudzwa nga mufuno wawe hu na zwithu zwinzhi zwine zwa zwi tshi khou itea hafho. Wana muthu a khou tambudziwa lwa vhudzekani, muthu a khou tambudziwa lwo tou rwiwa, huṅwe ndi hafho hune u tambudziwa lwa muhumbulo. Havha na zwine wa wana uri muthu u vha a khou tou langiwa, controlling behavior, nga nḓila ine wa wana uri u tou hanelwa no tou dalela na family yawe, u tou hanelwa no tou founela na khonani dzawe nga nṱhani ha uri mufuno wawe ene muṋe u pfha nga ri na ndangano kha vhutshilo hawe. And u tshi khou sedza intimate partner violence, it affects people of all groups. A u tou vhona zwa uri khamusi tou vha na vhathu vhafhio vhane vha uri vha kwamiwa, cultures a hu na uri ndi ifhio, and religion. Muṅwe na muṅwe ane a vha uri khamusi a nga vha muthu wa mufumakadzi u na khonadzeo khulu uri a wane khamusi a khou affect nga zwithu zwo raliwa. And u tshi nga tou sedza tsedzuluso dzo ri dzi tshi isa phanḓa wana uri sa zwe nda ndo sumbedzisa zwone zwa uri ndi zwithu na vha uri it cuts all groups. Ndi hafha hune a wana uri AWO vha sedza wana uri fhethu no tonga Europe 38% ya nthu ya mabulayo ndi hanefho hune uri u khou vhulaha vhathu vha vhafumakadzi. And fhethu no tonga kha mashango anga ngeno sub-Sahara Africa, Malawi zwo sumbedzisa uri 28% ya vhathu vhane vha khou experience physical and sexual abuse ivha i nṱha kha vhathu vha vhafumakadzi. And ri songo tou sia na shango no tonga Ghana na hanefho zwo hu na vhathu vhane vha vha uri vha khou experience zwithu zwo raliwa. Kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe muṅwali Mbele ora tshi sumbedzisa ari South Africa is one such country in Southern Africa where IPV result in homicide. And hezwi zwine vha tshi nga sedza zwo zwi khou itea ḓuvha na ḓuvha kha honoho ṅwedzi ndi vhathu vhangana vhafumakadzi vhane vha uri khamusi khou wana vha khou vhulaiwa nga vhafunani vhavho. And u tshi nga tou sedza khamusi tshakha dzo fhambananaho dza IPV, hu na sexual abuse, hu na physical abuse, hu na emotionally and psychologically, havha na economically. Fhedzi ro tshi sedza tshetsho tshifhinga musi ndi khou ita research yanga ri tshi sedza wa wana uri vhunzhi ha vhathu vha ḓivhesa nga maanḓa nga physical abuse na economical abuse. Heyi yo no pfi sexual abuse a vha tou i dzhiela nga maanḓa nṱha na emotional abuse. Ndi zwithu zwine wa vhona nga ri khamusi a zwi konadzei, and zwi hone zwi khou itea. Kha sexual abuse ndi hafha hune vhunzhi ha vhathu vhane vha khou funana a vha tendi uri muthu u ya kombetshedziwa kana u a tambudziwa lwa vhudzekani nga muthu ane a vha khou funana. Zwi a konadzea, zwi khou itea ende ri khou zwi vhona. Fhedzi wa wana uri tshipondwa kana victim kha ene u vhona nga ri khamusi ndi pfhanelo dza muthu wa munna uri a mufhe pfhanelo dzawe kana u eḓela naye tshihulwane hu si na ndavha uri ene muṋe u khou ḓipfhisa hani. And emotional abuse yo ḓalesa nga maanḓa hafho ndi hune wa wana uri muthu u khou vhudziwa nga maṱamba, u khou vhudziwa madzina o fhambananaho, o vhifha, u khou fanyisiwa na vhaṅwe vhathu. Zwa sia zwi khou kwama kuhumbulelo kwawe, zwa sia zwi khou ita uri na iwe muṋe muthu wa mufumakadzi u ḓi sedzele fhasi u vhona nga ri khamusi a u tsha tou vha na ndeme. And zwiṅwe zwa zwivhangi u tshi ngo tou zwi sedza ndi hafha hune wa wana uri hu na hezwi ra zwi vhidza ndi patriarchy. Patriarchy ndi hune i khou shelesa nga maanḓa mulenzhe kha uri wane vhathu vhafumakadzi vha khou tambudziwa ngauri munna afho vho u fhiwa nungo dzoṱhe, u fhiwa maanḓa a u nga kona u ita tshiṅwe na tshiṅwe tshine mufumakadzi u tea u tshi tevhedzela. And zwi khou ita uri vhathu vha vhafumakadzi vha pfha nga ri na zwino zwo tou ralo vha tea u tevhedzela zwiṅwe na zwiṅwe zwine ha vha uri zwi vha zwi khou
zwi khou ambiwa nga muthu wa munna hu sina ndavha uri vhone vhane vhuḓipfi havho ho ima gai. Ḓo ita sa tsumbo, a zwi khou itea kha ngeno Afrika Tshipembe fhedzi, hu na shango no pfi Afghanistan. Hafho ndi hafho hune a wana uri muthu wa munna u vho tendelwa uri a dzhie vhafumakadzi vho fhira vhavhili. Ndi ḓi vhona ngeno Afrika Tshipembe polygamy i vhe i hone, mara na kha maṅwe mashango ko to zama u sumbedzisa uri ndi hezwiḽa zwine nda zwi sumbedzisa uri IPV it cuts all groups in the world, hu sina ndavha uri na ndi murema ndi nnyi, zwi khou itea fhethu hoṱhe. And u tshi ngo sedza zwiṅwe zwa zwivhangi ndi hafha hune a wana uri hune zwine ra vhidza uri unplanned children, unplanned pregnancy. Hafha hune a wana uri u khou vha na ṅwana na uri vhathu vha songo to dzula fhasi vha amba vha anḓana, ha langaniwa uri u khou ḓo vha na vhana. A wana uri boom, muthu khoyu o ḓi hwala wana uri muthu wa munna ha ngo ḓiimisela kha musi vha na vhana, a si a khou kombetshedza muthu wa mufumakadzi hu sina ndavha uri a ḓipfisa hani, a khou mu kombetshedza uri a thi mu ṱoḓi hoyu ṅwana, ndi khwine no ita abortion. And zwi ita mini, zwi mbo ḓi namba zwa ḓisa vengo, zwa ḓisa u tambudziwa, zwa ḓisa mafhungo ori arali honoyo ṅwana a nga fhedzisela o vha hone shangoni kana o bebiwa, thikhedzo a nga si i wane muthu wa mufumakadzi ngauri wa munna u pfa ngari u na maanḓa a u dzhiela muthu wa mufumakadzi tsheo. Zwa sia zwi khou ḓisa mafhungo ori arali wa mufumakadzi ene muṋe a songo to ima zwavhuḓi financially, thambulo zwi amba uri vhe ḓiimisa maanḓa, and zwa sia zwi khou ita uri zwi amba uri ṅwana na ene a nga si to aluwa nga nḓila yavhuḓi. And u songo to sedza nga maanḓa zwiṅwe zwa zwivhangi u khou to mafhungo a zwidzidzivhadzi, vha songo hangwa na zwa uri kanzhi muthu arali a dzhia maliba kana a ḓi wana o nwa zwezwo o nwaho, zwi mbo ḓi namba zwo shandukisa kuhumbulele kwawe na nga nḓila ine ya vha uri u ita zwithu ngayo. Zwa ita uri na vhuḓifari hawe na vhuḓilangi hawe a sa to kona u to ḓi control. A wana a tshi vho vhuya vhusiku, a wana a tshi vho tambudza mufuna wawe nga nḓila dzo fhambananaho. And zwa ita uri houḽa wa mufumakadzi a wane a khou zama u pfhesesa uri ngauri hoyu o zwi ita o kambiwa, zwi amba uri vha songo ḓiimisela, a fhedzisela o mu khondishina nga iḽa nḓila ine ya vha uri u sokou pfhesesa uri okay ndi halwa kana ndi zwidzidzivhadzi. And u tshi ngo to sedza kanzhi zwithu zwino khou ita uri vhathu vha vhafumakadzi vha wane masiandaitwa a hone nga maanḓa, vha wana uri vhathu vha vhafumakadzi u ḓi wana kha musi vha khou dzula kha vhushaka o raliho ha u tambudziwa nga vhafuna wavho. Ro tshi sedza wana uri economically u sa shuma kha vhathu vha vhafumakadzi zwi ita uri vha kone u konḓelela na nyimele sa konḓeleli, ngori wana vha vho sedza uri a thi shumi, hoyu munna u khou mpha goloi, u khou mbadelela u khou badela vhana zwikolo fees, u khou medical expenses, u khou mu khavara kha zwithu zwoṱhe, u na nnḓu. And wa mufumakadzi wana uri o dzula a wana uri hedzi benefits dzine a khou dzi wana ene muṋe o sedza u vhona ngari ndi dza ndeme u fhira vhutshilo hawe na nga nḓila ene muṋe a vha ngayo. Zwa ita uri a wane a khou konḓelela u tambudziwa nga nḓila yo fhambananaho, not uri vha sa zwi vhoni, u vha a khou zwi vhona fhedzi u ya zwi ignore, a focusa kha mini, kha dzi benefit dzine a vha khou dzi wana. Zwi khou itiswa nga mini, nga uri financially u vha a nga si kone u ḓiimisa. Zwa ita uri hoyu muthu wa munna u pfa a na maanḓa, a na nungo dzoṱhe dzo kona u ita mini, zwo kona u ita zwo kona u tambudza mufuna wawe. Ende zwiṅwe hafhu ndi zwiḽa zwine u sa vha na support nga maanḓa kha dzi victim, vhafumakadzi vha no khou tambudzwa nga vhathu vhavho. Kanzhi arali muthu wa munna kana mufuna wavho aya a zwi wana uri vhone a vha na thikhedzo hayani, vha khou lwa na dzikhaladzi dzavho, vha khou lwa na vhabebi vhavho, u mbo ḓi namba muthu a sa vha funi u mbo ḓi namba a shumisa zwezwo against vhone, a tshi khou itela mini, u a zwi ḓivha uri na musi vhone a vharwa a hu none vha ḓo shavhela hone, ngori already family yavho yo no vha disown, a vha na support. Zwi amba uri vhone vho ḓitika mini, vho ḓitika ngae. And zwezwi musi ndi khou ḓi ita tsedzuluso dzanga zwe nda wana zwone ndi zwa uri vhunzhi ha vhafumakadzi vha khou luza matshilo avho nga nṱhani uri vha khou konḓelela abuse u itela uri vhana vha aluwe, vhana vhabebi vhoṱhe
nga fhasi under the same roof or under one roof, and zwa ita uri vhana na vhone vha sala vha khou kwamea nga nḓila yo fhambananaho tshikoloni. Performance dzavho dzi ita uri yo wane yo no dropa performance yavho nga nṱhani ha uri ha tsha kona u tou focusa zwavhuḓi musi a tshikoloni. Ndi hafha hune wa wana uri vhaṅwe vha vhana kana ḓo thoma nga uri vhafumakadzi huna vhane vha khou zama u ḓi vhulaya, they trying to numb the pain, ngauri vha wana uri a hu tshena zwine khamusi wa vhona nga ri zwi nga vha thusa kha u bva kha trap ine vha vha kha ya u tambudziwa. Vhana zwi pfhisa vhuṱungu wana uri vhana vho no vha kha environment ine ya vha uri they are experiencing they are exposed to intimate partner violence, and zwino pfhisa nga maanḓa vhuṱuku ndi zwa uri whatever zwine zwa zwi khou itea is beyond their control, and the only way out to numb the pain or to escape the pain, to ḓi vhulaya. Ndi hafho hune wana uri vhaṅwe vhana vha khou nwa dziphilisi, vha khou ḓi hunga nga nṱhani uri vha vha sa khou tou kona nga maanḓa u lwa na zwithu zwo raliho. Social support, social impact, hezwi zwine ndo zwi sumbedzisa murahu une wana uri muthu hoyo u vha distance nga maanḓa na family yavho na vhathu vhane vha khou funesesa nga maanḓa, a khou itela uri a kone u vha langa. So ndi tshi kha u tea u fhedzisela ndi zwa uri vhathu vha vhafumakadzi a vha dzame u wana nḓila dza khwine dzine vha nga kona u ḓiimisa financially. So ngori nga maanḓesesa vhunzhi ha vhathu vhane vha khou tambudziwa arali vha nga tou sedza ndi vhathu vhane vho ri a vho ngo kona u tou ḓiimisa nga maanḓa kha sia ḽa masheleni, a vha tou vha na social support miṱani yavho. Hezwi zwivhili nga maanḓa zwi khou shelesa nga maanḓa kha u tambudziwa ha vhafumakadzi. Ndi ngadzo vha tshi nga wana vhunzhi ha vhathu vho funzeaho, vhunzhi ha vhathu vhane vha uri khamusi vha khou kona u ḓikona financially, a vha koni u imela zwithu zwo raliho ngori zwine vha khou ṱoḓa zwone ndi lufuno. Ndi hafha hune u tshi nga sedza ri ḓo wana vhunzhi ha vhafumakadzi vhane vho ri vho funzea vha khou ḓi tshilela na vhana vhavho ngori zwine vha khou ṱoḓa zwone ndi lufuno, and a vha khou zwi wana ngauri na muthu wa munna na ene muṋe u pfha nga ri hana maanḓa uri a nga kona u tshila na muthu wa rali, a nga balelwa u mulanga, a nga si kone u tshila na muthu ane vha uri khamusi financial u ya ḓi kona. Zwa ita uri mini wa mufumakadzi a sa kone u imela na abuse yo raliho. So ndi ri vhathu vha vhafumakadzi a vha dzama u ḓiimisa musi vha tshi khou dzhena kha vhushaka, a vha make sure vha songo laṱa vhathu vhane vha vha tsini navho, vha songo laṱa vhabebi, vha songo laṱa dzi friends, ngauri musi zwi tshi vho vhifha ndi gai hune vha ḓo lilela hone. Vha tea u vha na vhathu vhane vha kone u amba navho arali vha tshi pfha uri khamusi havha na vhathu vhane nga kona u amba navho, psychologist dzi hone, social workers dzi hone, a vha wane muthu ane vha muthemba, a vha ya vha report case mapholisani, a vha ya vha report case kha vhathu vhane vha vha themba u itela uri vha thusalee, ngauri u tambula lwa muhumbulo a si zwavhuḓi. Hu na vhathu vhane vha khou rwiwa vha huvhala, fhedzi lwa u tambudzwa lwa muhumbulo ndi hafho hune a wana uri muthu u fhedzisela o no vha na depression, o no vha na anxiety, zwi tshi khou bva na kha uri ni zwithu zwo itea for tshifhinga tshingafhani. So ndi khou uri vhathu vha vhanna a vha ḓibvise kha dzi zwithu zwo raliho, vhathu vha vhafumakadzi a vha dzhie ndango kha vhutshilo havho, vha kone u ḓitsireledza, vha tsireledze na vhana vhavho, vha songo lindela ngori tsumbo kanzhi dzi vha dzi hone, fhedzi vha songo decide uri vha dzi ignore. Zwi tshi vho tou thoma vha kone u zwi vhona uri na zwithu zwo raliho, mara vha zwi lela zwi ita uri matshelo vha vho zwi normalizer, vha vho kona vha dovhe vha zwi tshile, vha vhona nga ri ndi zwithu zwo teaho zwa uri vha ite mini, zwi itee kha vhushaka ha u funani. Muthu ono vha funa ha ngo tea u ita mini, ha ngo tea u vha tambudza hu si na ndavha uri ndi psychological, ndi physical kana ndi emotional. Lufuno lwa vhukuma a lu no tambudza. Muṅwe na muṅwe ane vha uri una ndavha na mufuno wawe u tea u mu tsireledza, u tea u mu protector nga nḓila dzoṱhe, a mu fara nga nḓila yavhuḓi. Vhathu vha vhafumakadzi ri ni funa, ni wa ndeme matshiloni yashu na kha vhana. So ni songo tenda zwithu zwo raliho zwi tshi itea, takutshedzani musi ni khou tou vhona uri hu na tsumbo dzine vha uri hoyu muthu una nḓila ine anga rali zwezwo vhutshilo vhu khou ya phanḓa ya wana uri khamusi u khou vha tambudza,
ndo livhuwa nga maanḓa une u fhiwa tshikhala uri ndi kone u amba na vhathetshelesi vha Bellerin News. Ṅwedzi ndo wa vhafumakadzi, a ri vha tsireledze, ri vha fune uri ri vhe na murafho wa matshelo wo tsireledzeaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni, Bellerin Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellerinbrands.co.za. Bellerin Brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.